Kia ora e te iwi e haere ake nei I te karare kua hangaia he mātā puna wai ki roto I te tai toke rau. Hei oranga mo te tangata, hei oranga mo te whenua, ko te wai heke ora te ingoa. E whakangāwā ana e te kāwanatanga te 2 miliona tāra ia tau, mō ngā tau e toru e tū mai nei, hei hāpai ake I ngā mahi a whakarauora ake I ngā pai maunga orau kumara. Tērā tētahi uri o te kohu e whanake ake ana I te ao whakaari. Ko Manaia Glassy Olsen, tērā kua whai wāhi atu ki te whakaari rongonui e mōhiotia ana ko Hamilton West End. Nō reira, kei aku piki ko tuku puta noa I te motu tēnā koutou katoa. Kua hangaia he mātā puna wai ki roto I te tai tokerau. Hei oranga mo te tangata, hei oranga mo te whenua, ko te wai heke ora te ingoa. He taonga ia tēnei e 26 miliona tāra te uara. Nā te premia I whakatūwhera, hei whakamahi mā ngā hapori o te rohe. Hei tāetahi koe nei te hurihanga nui mō ngā rohe, pēnei a kaipara e rite tonu nei te ngaua e te taurakitanga. Nei rā te pūrongo a Harata Brown. 5, 4, 3, 2. Kutiana te ripene. E rere ai ngā wai o wai heke ora ki te hapori. I ngā tau ko pahi muake nei, harakau te patanga wai I tēnei wāhi, pakakāna te whenua, harakau wai I tēnei wā kua ki te koe e roto tino ātāhua, tino nuira wātu. Nau mai haramai ki Waiheke ora, nau mai haramai ki te rohe o Waiheke ao o Haumai Whārangi. I whai huruhuru I a kanawa, ka tau tokona e te kaunihera ārohe me ngā kai whakangao pūtea. We've been working since July 2020, right through the COVID area and all of the inflationary pressures to get this reservoir constructed. So $26 million build for a reservoir that will hold almost 3.5 million cubic metres of water. It is now the chance for the leaders of the kaipara, the landowners, whether it's this generation or the next generation, to seize the opportunity. He mea whakahaere e Tai Tokerau Water Trust, ko te uri o hau tētahi kai pupuri hea. Not just us, there's another avocado orchard next door who run off the scheme. There's another avocado just up the hill that run off the scheme as well. So, yeah, it's definitely positive for the future here. A rātou katoa ko whāngaingia, a rātou huarākau I tēnei wai, ko te avocado, me te kiwi fruit, era a huarākau katoa, ko tupu katoa I ngā tahataha o tēnei whenua, ko ngā rangatira, ko te roroa, ko te uri ahau, me a rātou whānau. Aini ake ka tāpiri hia ake ki tēnei pātaka wai he hononga, hei whāngai te taone o Tunatahi, tā Kiwira. I grew up across the river on a farm, so I've got a personal investment in seeing this happen, and when Minister Jones gave us the opportunity to make something happen like this here, it's a chance of a lifetime. You don't get that sort of capital on offer. I want to make it clear, New Zealand needs growth and it needs to say yes, and we need to change our mindset to say yes to things and to crash through and get things done. It doesn't mean we'll get it right all the time, but we actually have to get growth because that's how we lift our collective living standards in this country. He kaupapa hei kaupare I te mate wai I pāngia e te rohe. He kaupapa hoki hei whai mahi, ma roto mai ngā mahi ahu whenua. Harata Brown, Te Karere. Neke atu I te 25 ōrau o ngā tamariki kei tāmaki makaurau e noho ana kāore I te whai I ngā hua nui e tika ana kia whāia e rātau I te kai. He kino ke atu hoki I tērā te tatauranga mō ngā tamariki Māori. Nā ko nā no hoki e mā hora haere nei a ngā kaupapa puta noa I tāmaki makaurau e ako ai ngā hapori ki te whakatipu ake I wā rātau ake kai kia mana ai te rangatiratanga o te tangata o tira kia whai kai ai te katoa. I tai atu a mārena mane ki o tara o tira ki te kaupapa oranga kai o reira. This little light of mine, I'm gonna let it shine.
E ara mai ana ko tētahi kaupapa motu hake nei, he kaupapa kia manawa roa ai te kai, ana e tuku ana i ngā tūmanako i roti te wā taumaha mo ngā whānau. Kei pōhehe mātau, e ahei ai ngā whānau katoa ki te tiki kai. Engari, nā runga i te nui o te utu, te ua hoki pēo, te whakatō kākano, te whakatipu māra kai. Ai, kei te tino rongo, ngā hāpori kei te tino rongo ngā whānau i ngā nawa, i ngā raru o tēnei wātonu. E whakaatu ana e nei raraunga, ko tahi i roto i te whā o ngā tamariki tāmaki makaurau anake, e noho ana i raro i te kore kai. Mo ngā tamariki Māori he ko tahi i roto i te toru, mo ngā tamariki Pasifika he kino ake, he ko tahi i roto i te rua. I tō haina e nei kōrero e te tāpui atawhai e mea ana kaore ngā tukanga hoatu kai me ngā pēke kai e ana i te raru nui, haere ake nei. Auckland Council is here because we want a city that is thriving, and when parts of our community don't have access to kai or are insecure in their access to kai, then that's not a thriving city. Kei te mahi tahi te rōpu auahatanga hapori a te kaurihira o Tāmaki Makaurau, me ngā kai ārahi ārohe, ngā hāhi me te rangatahi ki te waihanga pūnaha kai toi tū, pērā i te whakatupu kai ki ngā whenua o te kaurihira. So, instead of working with one community group here and another one there and then not joining the dots, we bring a considered strategic approach to joining the picture together and moving forward with the communities of Auckland. You know, the less that we need to go to the supermarket, and we can create the supermarkets on our porch, our veranda, whatever bit of soil we do have left in Tāmaki is going to help. And it's not about just money either, it's just about connecting back to ourselves and having the wealth of health back in our whānau. E mea ana kolia ko tāna rōpū arā ko Healthy Families no te tonga o Tāmaki e titiro whānui ana hoki ki te horopaki mā te mahi ngātahi me ngā punaha kai me ngā kamupune nunui. Tērā aronga kāore kore ka kite i te nui, te tini me te mano o ngā hāpori. E whakaparuparu nei a rātau ringa, e ringa raupā nei ki te whakatipu kai, ki te whakatō kākano anō hoki. Mā tō raurau, mā taku raurau, ka ora ai te iwi. Mā rena mane, te karere. E whakangawa ana e te kāwanatanga, te 2 miliona tāra i ia tau, mō ngā tau e toru e tū mai nei, hei hāpai ake i ngā mahi whakarauora i ngā pai maunga o rau kumara. Whakaputaina e nei kōrero e te minita tiaki taiao e tama pōtaka i te hui e kia ne ko ka hui taiao tūroa i tū ki roto te whānau a Panui i te rangi nei. I haere ake a Hereweni Waikato. Kua roa ngā pai maunga o rau kumara e karawhiua nei i ngā tini tū kinotanga hauropi. Mātua rā ngā ki rea rea. He oi, ka whai hā tēnei taonga i te pūtea hau nei. We're going to double down $2 million every year for the next 3 years. Hei tā ngā kaitiaki i ngā pai maunga o rau kumara, mā tēnei pūtea e whanake ai ngā mahi whakarauora i te ngāhere. Just ecstatic, you know, it is such an important contribution to the total investment needed. But we, as you can imagine, the immensity of what we have to do to reverse the degradation of the raukumara requires a number of millions. Ko roa te wā i roto i te hōtaka kaimahi mo te taiao, e ti pūtea ka whakapaua ki te kaupapa raukumara pai maunga, ko oti tērā toha pūtea, kua nei ka whakarewa hia e te atu pūtea, kia 2 miliona ia te tau mo te toru tau. Koe nei te tai pika ko tai o te hui, nā te rōpū tonu o rau kumara pai maunga i karanga. Hei whakakotai mai i ngā toa tia ki tai ao, e kitea ai he rautaki e ora mai anō ai ngā here me ngā aitanga take ātāne. Ko te kaupapa o te rānei ko te kāhui tai ao tūroa, he kohinga o ngā iwi katoa o te motu mai te hiku ki te waipaunamu, mo ngā kaupapa ā iwi e whakarauora ana i o rātau ake
tai ao whenua me o rātou ngāhere me ngā wai anō hoki. Nōku te mihi kā unaunu, kā meha hoki ki ngā tangata e whaipai nei i ngā mahi hāpai i te kaitiakitanga o tātou mātua tupuna. Me te moe hoki, rau kumara, pai maunga, te kaupapa matua ki tēnei wahi, tautoko rawatia. Ko tai rau toru te kau mano heketea te whānui o ngā pai maunga o rau kumara. Ka mutu, i ngā tau erima te kau kua tā ke nei, kua tā ma te haere ngā rākau me ngā manu Māori. The Rau Kumara has been a forgotten mountain range for many, many years. And because of that forgetfulness, it has been very degraded over the decades. And so you've got deer, possum, goats, rats, possums, stoats, cats, all eating the Rau Kumara from the inside out. And this has been happening over a number of decades now. And so all of these tohu, all of these signs have said to us that Rau Kumara is needing our awhiao help, and here we are. He kaupapa nui te whakarauora i te ngahere i te taiao. Te tūmanako nui, ki te whūtea mātou, ko Wikitoria, te ngahere te taiao me te iwi o te whānau apunui me Ngāti Porou. He nui tonu ngā mahi kei te aroaro, engari e whakaponohia ana hei ngā tau e tū mai nei ki te ai te oranga haeretanga o te taiao i Rau Kumara i tēnei pūtea tautoko. He roni Waikato, Pukaia. Kei te tautoko o te hauora o Ngāti Hine i ngā whānau o te rohe o te tai tokerau whai muri hoi te kōmanawatanga ake o etahi kehi ma te karawaka anō i tauarohe. E rua ngā kehi karawaka kua hua ake i te tai tokerau i nāia nei, nā reira e ono katoa ngā kehi putanoa i te motu i tēnei wānei. Hei tā te hauora o Ngāti Hine, he mea nui kia whakatika rātau i te tokoiti o ngā hapori tuawhenua o tira o ngā hapori katoa kua whai te kanoārai i tēnei wānei. I nā rā hoki ki te kore e whai kanoārai, ka nui ke ake te tūpono ka ngau te mate i a koe. Also about addressing those barriers to accessing care, which is why we're taking our services out to our communities. But it's also about having that health information available to be able to answer questions that people or whānau might have. Hei tā hauora Aotearoa me aro turuki tonu ngā tāngata o ngā rohe o te tai tokerau, tāhuna me tīrau ara Cromwell, kei hua ake he tohu o te mate karawaka. Nō reira e tiwi, hei muri ake i ngā whakatairanga, tērā tētahi uri o te kohu. E whanake ake ana i te ao whakaari ko Manaia Glassy Olsen, tērā kua whai wāhi atu ki te whakaari rongonui e kia nei ko Hamilton West End. Oki mai anō ki te karere. Tahuri ana ki rānana i nāia nei, tērā tētahi uri o te kohu e whanake ake ana i te ao whakaari ko Manaia Glassy Olsen tērā. Kua whai wāhi atu rā ki te whakaari o rongonui e kia nei ko Hamilton West End. I kōrero tahi rā ua ko Kerry Amaright i tēnei rā tonu. No tawhiti, no tata, no te whenua, te atua tātou. Here o rōreka, here o Māori, ko whai wāhi atu ki tētahi o ngā whakaari whakahirahira o te ao. It's awesome to see my face in this thing. Like, that book, there's me. It's crazy. Ko Manaia Glassy Olsen tōna ingoa, ko ia tētahi o ngā reo waiata o Hamilton i rānana. I play Aaron Burr, I play George Washington, and I play Lafayette Jefferson. Yeah. That's huge, isn't it? That's pretty big. It's a lot of words in my head. He huarahi i tīmata i tōna ohinga, nōna e pakeke ana i pōneke. But you can't fake influence. Nā wai ka puta te ihu I whiti reia I te tau 2013. After graduating, I quickly got a job in Japan in a little-known version of Phantom of the Opera, but I had a lot of fun there, and there was an opportunity to come straight to England and try my luck there, and after 7 odd years, finally made it to the industry. If there's a fire you're trying to douse, you Hei tāna aha koa te reo Pākehā, ngā pūrākau Pākehā rānei, ko ngā pakiaka o e nei mahi, ko te kapahaka. Dissidents, this is the difference. This kid is out. The pressure that you get from that whole world set me up
perfectly for this. There was a moment where I realized that my work ethic was definitely on par with this industry, and I put that on the hard work and the passion that most Kapaka groups will put into it. Me te aha e aki nā manaia I te reanga hou. I would love to see more Māori people in the West End, in this industry. Hei tāna ko tāna, he para I te huarahi, mo te hunga e hia kai ana. Kere am right, te karere. O ki rawa mai ki Aotearoa, o tira ki Taranaki Maunga, ko rewa ake I te kaituhi no Taranaki ia Airana Ngārewa. O Ngāti Ruanui, Ngā Rauru me Ngā Ruahine, tāna puka puka tuatoru ko The Last Living Cannibal te ingoa I te ramanui o Ruapūtahanga. Ko te pūtake o te puka puka nei, ko ngā whānau o Pātea I te ngahuru tau ko tahi mano e iwarau whā te kau. Ko koko te kiri puaki matua, he morehu no ngā riri whenua ki te Pākeha. Ko tōna mua e hono ana ki tōna ao o te naia nei. I tipu ake a ngā rewa I Pātea, kia te huri ake tātou ki tēnei pūrongo. Ko whakarewaina te puka puka tuatoru a Airana Ngārewa e kawe ana I ngā kōrero tuku iho o tōna kaina Apariroa. I te tau ko tai mano e warurau e ono tekau mā waru, tua e te pakanga whenua o Aotearoa ki te ngutu o te manu. Ko koko te tangata morehu, te wakamutunga o te rau o ngā pakanga. Ko tōna kraua no te kaumātua o Pariroa, ko ia tētahi I whakaawe I te tanata koko I roto I te puka puka. I orai a koko I te wā o te raupatu o Parihaka o tira I tapaina te mōrehu kai tanata. Roto I tērā o ngā tikanga, te tapa ingoa I roto I te tangata ākua, ka whakamā tērā tangata ki ka mau tonu tēnā o ngā tikanga. Hei mihi kia rātou kōwehi ki te pō. E ai ki te puka puka e hara te muru I te utu, he mahi taurite. Mā te muru e waka tau ai I ngā he o tēnā, o tēnā, o tēnā. Nō reira he ara ki te whai te kotahitanga I Wainganui I ngā huariri o tēnei wā kia tū te rangi Māori e te maunga rongo. Me te whakamaiuha o tōna whānau, kua ora nā kōrero a o nā tūpuna. I kakana tātou tau ānau ki tōna kaha, kia tito nei, kia tui nei, I ona wakapapa, a tātou wakapapa. The teachings passed down to him from our father and our grandfather, our koko, they certainly flavour the writings right throughout. Pays owed to the Māori battalion especially. There are some really, really special scenes that have been drawn from real life inspiration. Ka tā whio aia I ngā takiwa e whetu o Aotearoa ki te hora I tōna puka puka ki te motu. Line Neto I tupou, te karere. Ko kitea e Tohu Harris, kai tā kororiki o mua he ara mahi hō mōna, ara ko te hoko whare. Me te whakamahi te niwha o te hinengaro I te wā o te riki, hei āwhina I aia, ki angitu ia I te mākete hoko whare. Hioi, ko tētahi o āna koha ki te riki, ko te āwhina I ngā rangatahi o te rohe, o te matau a Māui, ki te kimi I te arapai mō rātou, ara ki ngā taumata o te riki, o te hoko whare, o te aha tūrānei. Yeah, there's an extreme amount of talent here in the Bay. Like some of these young kids, they can do some special things, and it's about trying to create opportunities for them. I eke a Tohu Harris ki te karamatamata o te toki pou tangata I te riki kia hatia. I naiane e aro nui ana ki tāna mahi hō me te whakapau kaha nui hoki ki tōna whānau. Nōrere TV kei tawhiti te haere I te karare I te mea mahuta ake nei hei muri ake I ngā whakatairanga ko ngā matapai huarere mo te rangi a pōpō kia mau tonu mai. Nōrere TV anei ngā tohu huarere anei kia mātakitake ake tātou. I rangi Atea, tapu Atea. Ko te hūranga ake rā, tēnei o te ika o Māui, tiki a taranga, ka whakamau te kauairunga o muri ranga whenua ka whakatau, hā, he runga he kurangi tōna waka, ko nuku tai me
te hangauri o Maui po te ki te nanga kia. Ko tēnei taku pare nau mai, ko tomo kia. Ki taku aharoa whakaroko, ki taku pare kōrero. Ka puta te ia o te oro o te whakaro mai taku pū. Moto tēnei, te tangi o tāku koro ka toro. Toro tika taku renga, ki ngā tipuna kua hinga kua. Kua hinga ki te mamoro. Moi mai rā, 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 moi mai rā. Te hunga, ora ki a tātou tihei mauri o. Whakato te whakano, i rui a mai, i rangi a te a, tapu tapu a te a. Whakato te whakano, i rui a mai, i rangi a te a, tapu tapu a te a. Whakato te whakano, i rui a mai, i rangi a te a, tapu tapu a te a. Tihei ki te tai au, tihei ki te pai au, ki te au. Huti ake te whenua tapu nei ka whakatau. Hei whakakapi ake e te iwi e mihi ana kia Serapiata. Nōna te huri tau o te rānei koia kai a koe hoa ngā manaakitanga o te huringa tau pakeke ki a koe kāti koia pū ko ngā kohinga kōrero o te pū toi wānanga a te karare i tēnei rā. Tūrou, Hawaiki. Ko te reo, te take.